Poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobro nam došli u novo izdanje emisije Ništa lično televizije 5. Danas je s nama gospodin Almir Čolan, direktor Australskog centra za islamske financije i stručnjak iz oblasti islamskih financija i poslovanja u skladu sa islamskim principima. Gospodine Čolan, assalamu alaikum, dobro nam došli. Alaikum selam i hvala na pozivu. Hvala vam, došli ste vrlo kratko u Sarajevo i zahvaljujem vam na odvojenom vremenu što ste ipak pristali da govorite za našu emisiju i našu televiziju. Čast mi, hvala vama. Mi danas snimamo ovu emisiju u Isa Begovom hamamu u Sarajevu. Nedaleko od ovog mjesta vi ste rođeni i odrasli na neki način. Kakve vas uspomene vežu za vaše djetinjstvo? Pa ja se sjećam dobro kad sam kao dijete išao ovdje u osnovnu školu Mors Moco iza ovdje Careve džamije. Najljepše uspomene za djetinjstvo vežu me upravo svako jutro kad sam prolazio baš čaršijom, miris kifli, pored one košpicarne sjemenke, one, kako se zove, taj neki miris svega jutra, budi se sve, pere se dole ono stubište, voda onaj, rijeka, prelazak, zrak, nekako to mi je ostala velika uspomena džamije. Sav taj ambijent, grad se budi, ja kod dijete prelazio sam kroz čaršiju, onda preko mosta išao tamo u školu. To mi je nekako uvijek ostalo u sjećanju, uvijek mi je nešto to drago kad se sjetim tog momenta. Kasnije ste se bavili karateom, jeste li se bavili u djetinjstvu karateom? Bavio sam se malo, počeo sam karate pa malo tekvando i onda smo u ratu imali klub, jedan full kontakt. Tu sam trenirao i to mi je bilo vrlo interesantno, nakoliko muškarac svaki voli malo da se fizički ispolji i tako dalje, to malo izgradi samopouzdanje, tako da sam u jednom čak takmičenju gradskom osvojio prvo mjesto. To mi je isto bilo jako lijep jedan period djetinjstva. Generalno, naši gosti uglavnom se pohvali da su bili dobri fudbaleri, dobri košarkaši, a rijetko koji se pohvali da su i prije rata i u toku agresije bili vrsni majstori ovih borilačkih vještina. Pa eto, ja sam pokušavao malo da se pripremim, ali uglavnom u ratu smo najviše se fokusirali tako na te neke borilačke sportove. Nakon izvjesnog vremena sudbina nas je odvela u Australiju. Ima li za to neki poseban povod? Pa uglavnom nakon rata, ja sam u ratu ovdje bio u toku vojne obuke. Počeo sam u toku rata imati neke problema, malo s leđima, diskus, herniju. I onda u toku vojne obuke to me malo, dodatno se pogoršalo. Otišao sam u Fojnicu na liječenje, još se pogoršalo. Tako da sam rat dočekao u Fojnici na liječenju i nakon rata počeo sam ovdje da studiram fakultet informatike, ali sam osjećao da već malo leđa, morao sam nešto da uradim, pa sam dobio šansu jednu da u Australiji nastavim studiranje 1996. poslije rata. I tako mislio sam i na liječenje otići malo i na studiranje, ali eto tako, ostalo se duže malo nego što smo predvidjeli. Dobro, vi ste završili fakultet, magistrirali 2 magisterija u Australiji. Vaše područje djelovanja je islamske financije, znači magistrirali ste MBA ili poslovno upravljanje, business i management. Nakon toga na studiju kojeg ste imali dobili ste u La Trobe u univerzitetu u Melbourneu dekanovu nagradu Academic Excellent. Nekako me ovo navodi na jedno pitanje da naši mladi ljudi kad dobiju šansu generalno gledajući po diljem svijeta danas jako dobre rezultate ostvare. Šta je to u našem mentalitetu posebno tako da vrlo dobro uspijemo vani negdje, a Boga mi u Bosni vrlo često nemamo takve rezultate? Pa ja mislim da je na kraju bilo presudno to da sam možda malo sazrio bolje, jer kad sam bio u osnovnoj školi na početku nisam baš, iako sam imao petice u školi i dobre rezultate, nisam imao sistem studiranja. Nisam razumio sebe i nisam mogao baš uvijek da studiram kako sam htio. Međutim, kad sam tamo otišao, kad sam počeo da razmišljam, malo sam razumio bolje šta radi za mene i šta ne radi. Stvorio sam jedan sistem
kako da studiram. I u stvari, jedan to mi je profesor najbolje rekao da je svrha fakulteta kako da naučiš da učiš brzo stvari. Jer čitav ostatak života moraš brzo da učiš nove stvari. Tako da sam ja o tome razmišljao i onda sam shvatio neke stvari da rade za mene, kao što je studirati u grupi nekoj. I onda sam ja na tom svom magistarskom, drugom magistarskom, kada sam radio iz polja financija islamskih i bankarstva, počeo formirati male grupe u biblioteci. Iako sam radio posao, imao djecu i sve dalje, počeo sam formirati grupe gdje sam ja pomagao, pripremao sam se drugačije i efikasnije sam studirao. Tako da je ovo akademsko priznanje bilo je zato što sam sve najviše ocjene dobio i sistem je bio na mjestu da sam se ja bolje pripremio i bolje iskorištavao to vrijeme. Vi vjerovatno planirate ostati dalje živjeti u Australiji, vjerovatno i djeca nemaju drugog ili drugačijeg razmišljanja. Vas brojne uspomene vežu za vašu domovinu, emocije, nekakve različite veze koje ste ostvarili sa domovinom. Vjerovatno su takva i djeca. Međutim, osjećate li neki vid potrebe da nekada u životu se vratite? Ja mislim da muškarci inače teže prevazilaze razdvajanje od domovine. Žene se nekako snađu vrlo lako. Uz porodicu imaju neki drugačiji način gledanja. Nešto je tu što je... Međutim, koliko ja vidim iz svog kruga, muškarcima puno teže to pada. Imaju jako teško vrijeme. Nostalgija je puno jača. Kod mene se to isto odražava. I uvijek imam neku želju da... Naravno, djeca su već odrasla i oni imaju svoje korijene veze i zadatke i svi mi tako živimo i to je taj život. Jel? Međutim, i pored toga ja sada nastojim što više da imam kontakt sa Bosnom. Prije 2 godine sam pokrenuo jednu Facebook stranicu gdje na bosanskom pričam, da sebi forsiram da neki doprinos dam, da onda dolazim, da nešto radim, da imam neku vezu i razlog što više da idem tamo vamo. Australija, zemlje zapadne Evrope, Amerika, Novi Zeland, svugdje ima naših ljudi i imaju ogromne prednosti života u takvim sredinama. Međutim, vi se susrećete i sa određenim izazovima. Ukratko, kakvi su izazovi s kojima se vi, vaše porodice, generalno Bošnjaci koji žive u tim zemljama susreću? Najveći izazov je stvoriti svoj identitet u jednom mjestu. A naš identitet ljudi koji smo već ostvarili na neki način, malo recimo preko 30-40 godina koji imamo, već je uglavnom tu stabilan. Međutim, identitet mlađih generacija. U Australiji živi 67% muslimana koji su ispod 30 godina starosti, 35 godina starosti. To su mladi ljudi koji traže nekoga mentora, nekoga uzora na kome bi gradili osjećaj identiteta i pripadnosti. Ti mlade osobe, izazov je tu da pokažemo neki uspjeh, da pokažemo spoj vjere, života i dalje uspjeha u svim sferama na osnovu kojeg bi oni gradili svoj identitet, da se ne bi stidjeli. Tako da je taj jedan neopipljivi moment jako značajan, da se ne bi izgubila i vjera i osjećaj i taj identitet, posebno kod mladih ljudi. Tako da ja vidim da je to najveći problem i iz tog razloga mi onda moramo da se posvetimo i posvećujemo se kako da razvijamo snagu i neki nadu, optimizam kod tih mladih ljudi. Baratate li informacijama u kojem broju se radi Bošnjaka, konkretno muslimana u Australiji? Bošnjaka, ja znam da prije svega naši ljudi su tamo išli poslije Drugog svjetskog rata. Tamo se znači već selili su se i tako dalje, ovdje bježali od komunizma. Jel? Broj neki tačan ne znam, ali je u desetinama hiljada. Ja mislim, u desetinama hiljada. Uglavnom su oni u Melbourneu, Sydneyu, nešto malo u Adelaidu i možda pomalo u nekim drugim dijelima. Ali globalno broj muslimana, Australija je 25 miliona ljudi, broj muslimana je negdje oko 600-700 hiljada, možda malo više, tako da je to 2 do 3% od ukupne populacije. Kakav je odnos stanovništva, vlasti, politike, akademske zajednice prema muslimanima? Pa uglavnom dobar odnos, zato što u Australiji ima puno nacija, preko 200 zemalja su našle tu dom.
multikultura je zastupljena, znači svi su prihvaćeni i u većim gradovima uglavnom sistem je tako izgrađen da nema puno diskriminacije. Tako da s te strane sistem je jako dobar, to je napredak jedan bio u zadnjih možda 30-40 godina u Australiji. S druge strane, naravno, imaju tu ekscesi, incidenti, islamofobije, rasizma, pogotovo u određenim, recimo, lokalitetima na mapi tamo gdje su koncentracija, recimo, samo određene grupe ljudi i tako dalje. Uglavnom vidimo što je veće neznanje i što čovjek manje putuje, veza sa islamofobijom, rasizmom je veća. Če god se javlja neznanje, nepoznavanje, nije neko iskusio. Ali nama odgovara da smo malo dalje od Evrope i Amerike i bliže smo drugim islamskim zemljama kao naš prvi susjed, Indonezija, 250 milijuna muslimana. Tako da je malo drugačija dinamika jer smo okruženi muslimanima. Vrlo interesantno, vi ste diplomirali, magistrirali, bavite se islamskim financijama, ekonomijom, u skladu sa principima islama i to ste sve stekli u Australiji. Kakva su prava na obrazovanje, odnosno kakvi sve ima mogućnosti? Da li postoje islamski univerziteti, da li postoje infrastruktura za muslimane da oni jednostavno se osjećaju kao svoj na svom? Pa uglavnom u skoro svim zapadnim zemljama, ako čovjek pojedinac hoće neki projekat da radi, da napravi i ulaži neki napor i ima zajednicu koja ga pomaže, uglavnom su vrata otvorena. I svrha države inače je da se skloni iz puta ljudima, poduzetnicima da rade ono što im odgovara. To je uspjeh i suština svake uspješnije državi. Što manje birokratije, crvene trake, koje kakvi prepreka na putu. Dakle, mi u Australiji imamo, recimo, od početka imamo obdaništa islamska, imamo džamije, imamo islamske centre, imamo koledže gdje se, znači, to je srednja i osnovna škola. Ja sam na nekoliko odbora tih, tako usko radim sa tim islamskim školama koje imaju svoje normalno gradivo i plus islamsku nastavu. Nakon toga imamo i neke univerzitete koje se bave izučavanjem islamskih tema, pedagogijom i tako dalje. Imali smo magistarski studij gdje sam ja predavao jedno vrijeme i to je išlo 5-6 godina također na La Trobe univerzitetu. Imamo puno ljudi koji se bave, imamo svoje uvezane kao nešto što je rijaset ovdje, kao islamsku zajednicu koja okuplja muslimane, odbore imama, onda imamo humanitarne organizacije. Tako da muslimani su dosta zastupljeni kroz te određene institucije. Onda, pošto imamo dosta Turaka i Libanonaca, oni su vrlo dobri poduzetnici, aktivni su u društvu, vode velike poslove, imaju svoje, tako reći, lobby grupe kroz koje se bore za prava. Mislim, život u jednom prostoru je konstantna borba i konstantno idemo kao uzvodno plivanje. Tako da sve zavisi u momentu koliko snažno plivamo, šta hoćemo i muslimani sve više postaju svjesni svojih društvenih odgovornosti, da se sve više na sebe oslanjaju i da sve više rade s drugima da bi svoje prava iskoristili. Sve je do nas. Uglavnom se stvara sve na osnovu toga koliko mi radimo za to. Evo, takozvane muslimanske zemlje, to su one zemlje u kojima muslimani dominantno žive, imaju brojne resurse, brojne mogućnosti finansijske, poslovne, ekonomske. Koje su po vama najznačajniji resursi koje danas muslimanske zemlje imaju? Najznačajniji naš resurs su mladi ljudi koji imamo. Najbrža rastuća demografija na svijetu su muslimanska omladina. Naše ekonomije su najbrže rastuće ekonomije na svijetu. I naša mlada grupa je najbrže rastuća mlada grupa uopšte zastupljena. Znači, mladi su željni uspjeha i kroz vjeru sve više vide da je vjera i uspjeh i te stvari idu zajedno. Nema više tog prošlog nekog razumijevanja, život ide jednom stranom, vjera drugom, a ja negdje trećom stranom. Nego želimo da sada sve probleme riješimo tako što ćemo islamski neki način spojiti, bez obzira je li to zabava možda, kultura, edukacija, financije, proizvodnja nečega, turizam, proizvodnja lijekova. Ta halal ekonomija, islamska ekonomija sve više raste, ti startupi, mladi, tehnologije i tako dalje. Sve više je zastupljeno jer mladi ljudi prepoznaju da je
potrebne neke vrijednosti u društvu i oni hoće tim da doprinesu. Tako da na nama je sada uglavnom da spojimo tu energiju mladih i taj resurs koji imamo, tu težnje i ambicije, sa drugim resursima kao što je finansijski i geopolitički pozicije određenih država u neki rezultat, nešto što koristi ljudima. Prirodni resursi muslimanskih zemalja su zaista impozantni. Koliko, vjerovatno ste istraživali i pratili tako nešto i sa stručne strane, koliko su iskorišteni potencijali muslimanskih zemalja? Pa uglavnom, su oni sami muslimani sami? Problem sa prirodnih resursa koje mi imamo u određenim lokalitetima geografskim je taj što se ne koristi, bar do danas, da bi stvorili jednu kategoriju proizvođača. Uglavnom je to, ti resursi su stvorili potrošače. Znači, ja imam resurse, prodam nekom naftu, plin, ovo ono i onda koristim to da bi kupio proizvode. Međutim, treba priorijentisati ekonomiju. Tako da mi te resurse i novac koji dolazi koristimo da pravimo svoju industriju. Naprimjer, Turska pravi, evo, otvorila je sad aerodrom, infrastrukturu, pravi, čak i naoružanje pravi svoje, da se tehnologiju, sve živo. Mobitele ima svoj brand, ima svoj TV, TRT koji pravi sada najjače serije koje su islamsko divno za gledat za porodicu. Ertugrul, Sultan Abdulhamid i tako dalje. Evo, našim predsjedniku Rahmetli Ali Izetbegović su napravili seriju. Znači, kroz sve to jedan duh islama prožima te proizvode, ambicije i nastojanja jedne države. Kao što smo najavili, rekli smo da ste ekspert za islamske financije. Kažemo islamske financije, šta to znači? Je li to znači da postoje jevrejske financije, kršćanske financije, bosanske, njemačke i tako dalje? O čemu se radi? Svakako da postoji. Imam ja par prijatelja, jednog prijatelja koji je kršćanin, koji je sa Židovom napravio islamske financije fond u Melbourneu. I oni su razgovarali, jednom nešto smo me savjetovali kako da to uradimo, kao što imate košer hranu. I on je meni govorio, imaju jevrejske financije, rekao kako to ide. Kaže, pa recimo mi ne ulažemo u kompanije koje radi subotom. Naprimjer, imaju neke svoje parametre, principe. Tako da u suštini čak ni jevreji ni kršćani ne bi trebali ulagati u kamatu, recimo, jer je i njima zabranjeno. U Bibliji riječ kamata se spominje ribit. Ribit na starom njihovom originalnom jeziku Biblije. Ribit je od riba, kamata, isti koncept. Isus u jednom dijelu izbaci te ljude iz hrama jer mijenjaju kamatu. Znači hodočašćima, ovim hadžijama u to vrijeme, koji su mijenjali srebrene novčanice, odnosno kovance, shekels, koji su mijenjali zato što su imali paganske simbole, za iste srebrne su mijenjali i naplaćivali. To je bila kamata. I onda Isus, Isa alejhi selam, njih izbaci. I to je Biblija. Tako da islamske financije nisu neki novina. Imamo mi etičke financije koje kakve druge različite. Spektar odgovornih i etičkih financija u svijetu je jako velik. Islamske financije su jedan od tih etičkih načina finansiranja koje muslimani, nakon što su se probudili, shvatili i sve više učestvuju u ekonomiji, žele da imaju pristup da bi se dalje ekonomski razvijali jednostavno. Imamo u zadnje vrijeme i termin islamsko bankarstvo. Da. Sinonimi su sa islamskim financijama ili je to potpuno dva različita pojma? Pa to su, mislim, sinonim je taj banka, financije, to sada sve se uklapa. O čemu mi razgovaramo? O islamskom načinu poslovanja. Znači, ako vi sad otvorite knjige islamske, nigdje se ne spominje islamske financije, nego se spominje financije. Nigdje se ne spominje islamska privreda ili poslovanje, nego samo privreda i poslovanje. Zato što se tako nekad radilo. Sada mi, ko što je sve halal hrana, mi smo dodali halal hrana da bi razlikovali. Ali kada je jedan vid poslovanja dominantan, onda on postane. U stvari, ovaj drugi način finansiranja bi nekim drugim terminom trebali zvati. Otkad se taj termin javlja u literaturi, evo sad ste spomenuli da je nekada se to zvalo samo bez onog prefiksa islamski, otkad se počelo to spominjati? Nekako stiče se dojam da je to 90. godina ne prije počelo u svijetu generalno
govoriti se o tim nekim islamskim brendovima, tako da kažem. Znači, kada gledamo istorijski, muslimani polako počinju da gube vlast i snagu i hilafet i zemlje i jedinstvo i ono što su nekad bili, a to je izvor i civilizacije i kulture i nauke i umjetnosti i tako dalje, i humanitarnog rada i tako dalje. 1800-ih tako dalje, znači 19. i 20. vijek, muslimani počinju polako da ostavljaju te termine. Zadnja država koja je napustila takav način poslovanja, Turska, tanzimanske te reforme, ulazi se novi zakoni, Turska ulazi u kredite, ruši se država i tako dalje. I muslimani, stagnacija se pojavljuje, znači sad vidimo zadnjih 100 godina, totalna stagnacija, zaboravili smo principe. Negdje 60. 50. i 60. počinje ideološki da se razmišlja kako da se institucionalno sprovedu ti principi u praksu. Tako da vidimo prve banke počnu da se pojavljuju na tom principu dijeljenja rizika, upltanju u stvarnu ekonomiju, poslovanje, tako u Egiptu, Pakistanu i Maleziji. Znači 60. vidimo u Egiptu ima Italije, ta jedna banka. One nisu iz početka bile komercijalno baš profitabilne, dok nisu 70. počele banka kao Dubai Islamic Bank, ova islamska razvojna banka iz Džede i tako dalje. Oni su stvorile sistem koji je prvi put počeo da bude profitabilan i prilagođen za današnje poslovanje, tako da danas ta grana islamskog bankarstva i financije nekih je otprilike $3 trilijuna u svijetu. I najbrži je segment, rast ima najbrži u čitavoj toj financijskoj oblasti. Pratite li tokove u Bosni i Hercegovini kada je to u pitanju? Imamo li mi u Bosni i Hercegovini banku, određene nastojanja da se to uvede kad je u pitanju islamskog poslovanja? Sve države u svijetu, ne samo Bosna i Hercegovina, ali i druge države, imaju problem sa zakonom koji gleda na banke kao institucije koje samo trguju i prodaju novac za novac. Kada mi kažemo nekome da kao banka želimo da uđemo u posjed nečega, u riziku, stvarno poslovanje, ono što raste ekonomiju, spaja poslove, stvara nova radna mjesta, zapošljava, regulacija, ta sva sistemska, oni su skeptični. Zašto, kako, ovo, ono. Tako da svaka banka vezano za legalni sistem posluje na malo drugačiji način vezano za ono što ima. Tako da recimo mi u Australiji smo promijenili u našoj ovoj državi Viktoriji zakon koji je dozvolio nam da kupimo nešto i onda da prodamo, da bi ušli u posjed i prodali ono što imamo u rukama. Ovdje u Bosni imamo određene restrikcije, tako da i to nije čudno za Bosnu i da dosta država, mada se to mijenja, mnoge države to mijenjaju. Tako da restrikcije određene postoje i onda banka sa ekspertima, šerijatskim odborima i tako pokušava da nađe način kako da zadovolji šerijatske standarde i isto tako regulativni, postojećim zakonom. Tako da ja kad gledam Bosnu i Hercegovinu mi je jako drago da imamo banku što je BBI. Naravno da ljudi neki će reći ovi su isti kao ovi isti, sve je to isto. I sada tu se stvara, obično ljudi ili govore tako što vide i možda neinformisano govore o tome, ili ako ima neka kritika, ako je informisana, to je svakako dobro došla. Tako da trebamo razdvojiti prvo kritika koja nije informisana i kritika koja je informisana i sadrži se vezano za stvarnu neku situaciju kao preporuka, recimo kako bi se moglo bolje. Međutim, moje razmišljanje da tu imamo fantastične ljude, direktor banke Amer Bukić koji je sa nama bio sinoć na predavanju, fantastična razmišljanja o viziji banke, onda šerijatski odbor, profesor Šukrija Ramčić, tako dalje, to su vrsni poznavaoci. To su ljudi sa ekspertima raznorazni koji rade na unapređenju. Ja znam u razgovoru sa njima da oni se trude i rade i ja mislim da to se mora poštovati. Ukoliko neko sad smatra ima neki i takav je fik i takav je islamsko pravo, ne možemo se svi uvijek o svemu tačno, precizno dogovoriti nekada. U jednostavnim stvarima, ovaj mezheb kaže ovo u tom slučaju, onaj ono, pogotovo sad stvari koje iđtiha duboki traže o stvarima koje su moderne i tako dalje, nisu toliko zastupljene u literaturi. Tako da moj pogled na Bosnu je da je vrlo značajno da imamo institucije kao BBI, da se pomaže onaj koji je stručan, da se uključi u pomoć, kako da ako imamo neki problem, nešto nedostatak, kako da nađemo rješenje. Jer nije nam
opcija da stojimo, stagniramo, već da napredujemo i da podržavamo i da je tako gradimo bolju budućnost. Evo, vi ste otprilike zaokružili ono što je najbolje moguće trenutno. Imamo između ostalog u toj banci u kontekstu legislative, u kontekstu onoga što mi danas u Bosni i Hercegovini imamo u zakonskim rješenjima. U mnogim stvarima zakonska rješenja ne prate stvarne potrebe, tako da izgleda i situacija tako u islamskom bankarstvu. Mi ćemo kratko predahnuti, a nakon toga se, ako Bog da, vraćamo u emisiju. Poštovani gledalci, vjerujem da vam je jako interesantno, a ostanite nakon pauze s nama. Siguran sam da će vam biti još jasnije neke stvari, zato što ćemo otvoriti vrlo interesantna pitanja. Ostanite s nama. Poštovani gledalci, dobrodošli nazad u emisiju Ništa lično. Ukoliko ste propustili prvi dio, mi danas razgovaramo sa gospodinom Almirom Čolanom, direktorom Australskog centra za islamske financije i stručnjakom iz oblasti islamskih financija. Gospodine Čolan, mi smo malo prije same pauze razgovarali o potencijalima i mogućnostima, odnosno razgovarali smo o tome koliko su islamske financije danas prisutne u svijetu, pogotovo sa onim zaista basnoslovnim ciframa što se tiče zarade, dobiti i svega ostaloga što imaju. Neka sam davno čitao, ne toliko davno, da Deutsche Bank, na primjer, ima jedan odjel pri banci koji se zove islamsko bankarstvo. Malo prije ste spomenuli da je to najbrže rastuća taj financijski uspon. Koliko je u stvari islamsko bankarstvo konkurentno na svjetskom tržištu? Pa islamsko bankarstvo sada je ne samo u islamskim zemljama, nego i u svim drugim zapadnim zemljama jako zastupljeno. Ne samo, evo recimo konkretno u Australiji mi imamo recimo najveću banku, jedna od 4 najveće banke, Nacionalna banka, koja ima svoje islamska tržišta kapitala. Ima finansiranje. Evo, prošle godine je izvršila 350 miliona, finansirala raznih projekata u nekretninama vezano za građu i tako dalje. Jedan od prvih domova za stare koje ne mogu da se brinu o sebi, koji nemaju nikoga, izgrađen iza džamije jedne od 30 miliona dolara vrijednosti. Tako da te banke većinom to vide kao drugi način poslovanja, način obsluživanja drugih mušterija, a mi to vidimo ne samo kao posao, već kao nešto što je strateški važno za naš razvoj kao zajednice, napredovanje u poslu, u drugim stvarima, a isto tako nešto što je u skladu sa našom vjerom. Tako da to raste vrlo brzo. Evo, možete li našim gledalcima pojednostaviti u čemu je prednost islamskom bankarstvu, odnosno na ovo konvencionalno, pogotovo šta bi jednog današnjeg muslimana možemo razumjeti da bi ga motiviralo da bi izbjegao određene zabranjene stvari koje se inače nude u ovom konvencionalnom bankarstvu? Šta bi jednog nemuslimana trebalo motivirati da posluje u skladu sa islamskim normama? Pa sama zabrana kamate i drugih stvari u poslovanju je tu da nama na neki način olakša život i da nas fokusira da umjesto da zarađujemo stvari na lijeni način od nečega što nije stvarno, da nas fokusira da zarađujemo stvari od proizvodnje neke vrijednosti u društvu i partnerske suradnje između ljudi. Sada, pojedinačno kada to pogledamo, mi možemo reći, pa dobro, ovaj ovoliko košta, onaj onoliko, pojedinačno nije nam toliko važno. Međutim, kada vidimo kako se sistem gradi na osnovu samo prodavanja lijeno para, za pare gdje novac samo raste, taj balon, i kada se ulazi na neki način partnerski, zajednički, da bi profitirao, moraš nešto stvarno napraviti od vrijednosti pa to prodati. Kada sistem baziramo jedan na tome, potpuno sistem, jedan i drugi su potpuno različiti. Ovaj puno veže ljude zajedno na humaniji osnovama, dok ovaj samo gleda da će pare tamo gdje može onaj neko vratiti, ima veći kolateral i tako dalje. I on će rast, ali će proizvesti jedan balon gdje je novčana ekonomija, puno će se više i brže razvijati od stvarne ekonomije. Danas mi u svijetu imamo toliko duga,
Toliko je novac izrastao da je on 26 puta veći, ta finansijska ekonomija 26 puta je veća od svega što proizvodimo na zemaljskoj kugli. Ako sada to poredimo, islam šta hoće, islam hoće znači da ono što radimo i što proizvodimo bude jednako količini novca kojeg imamo. Tako da na taj način partnerski radimo na tome. Imate li neki konkretan primjer? Kako? Imamo puno primjera. Znači, ako govorimo o jednostavnoj kupovini kuće, gdje banka i klijent ulaze zajednički kupuju nekretninu i onda kroz to klijent otkupljuje, oni ulaze kao suvlasnici. Znači, u tome suvlasničkom jednom ugovoru oni dijele sve prepreke, sve probleme, sve rizike koje ta transakcija povlači sa sobom. Nismo stvorili situaciju gdje banka će svaki put definitivno profitirati bez obzira šta se dešava, a ti imaš sav rizik i možeš da propadneš. Znači, samo iz jednostavne prodavanja kuće, na primjer, finansiranja kuće, možemo vidjeti da ili si zajedno sa bankom partner i oboje idete gore ili oboje idete dole, dok u konvencionalnim bankama može se desiti da ti ideš gore, a banka ide dole ili suprotno. Znači, totalno nisi vezan više za realnu ekonomiju ono što radiš, već sve je vezano za to da ja ću zadržati svoje interese, osigurat ću se, nisam partner, ne gledam na tebe kao partnera i kad stvari idu dole, dolazimo do jako teških nekih posljedica i kriza i tako dalje. Tako da i u idealnom svijetu islamske financije trebali bi da stvore sistem gdje bi svi zajedno dijelili sudbinu tog poslovanja. Tako da bi onda se partnerski postavili jedni prema drugima i manje bi bilo i prevara i nejasnih ugovora i sumnjivih ugovora i stvari koje nemaju veze i svezu. Kod nas je generalan dojam da banka ne može izgubiti. Nekako je to generalan, bez obzira koliko nekada ljudi pokušavali možda da prevare banku, ali na kraju shvate da u stvari nisu uspjeli prevariti banku zbog zaista dobro razrađenih i zakonskih rješenja, ali i internih akata na osnovu kojih ona funkcioniše. Nekako mi djeluje nestvarno da bi neka banka prihvatila da igra po tim uvjetima kad tu nije načisto, nego da igra ovamo gdje je čisto. Niti bilo koja finansijska organizacija koja na današnjem vremenu na taj način u stvari širi svoj profit, ostvaruje ogromne dobiti, nego da ide u nešto što je u biti rizik. Zato što kao društvo smo toliko osjetljivi na rizik. To isto kod dijete kad čuvaš svoje i onda ga nigdje ne daš mu da se igra vani. On ne zna ni za dvorište, ni za drugu djecu, ni na onu ljuljašku da ide, ti ga čuvaš samo da sjedi. I on navikne se samo da sjedi na stolci i okolo sebe jastuke stavi i on ne daje Bože na ljuljačku da ode, rizik. Ne daje Bože na tobogan, rizik. Ne daje Bože da ode u šumu sam prohodat malo neđe, rizik. Danas ekonomija se zasniva na poduzetničkom riziku. Rast, progres, stvaranje se zasniva na ljudima koji idu rizik kao ona ide na safari u džunglu, on voli rizik jer je naučio, spreman je, ima opremu i on uživa u riziku. Tako pravi poduzetnici uzimaju rizik, idu s njim, zagrle taj rizik. Mi smo kao društvo izgubili pojam šta znači ići za nečim, avantura, želja za rad, za nešto. Da bi nastavili kao društvo progres, moramo mentalitet promijeniti. Kad mi promijenimo mentalitet kao društvo, šta je rizik? Kako se hvatamo u koštac sa rizikom? Jer islamsko financije je poduzetničko finansiranje i moramo imati žive poduzetnike. I onaj kad stavi u račun, depozit, i onaj kad uzima da znamo da svi dijelimo rizik. Zato što imamo verziju prema riziku, zato banke i regulativa to uzima u obzir. I onda stvara sistem gdje je sve malo zaključano i ne radi kako treba. Znači, islamske financije će biti onoliko poduzetničke u prirodi koliko je to društvo poduzetničko. Znači, vi kada vidite bilo šta drugo, da ja sad hoću aplikaciju da stvorim novi proizvod, ovo ono, zaboravi sad financije. Jer islamske financije nisu samo šta banka radi, nego šta ja i ti radi, mi svi radimo kao društvo, kao ekonomija, kao posao. Otvori fabriku, otvori firmu, rizikovat, prodat kuću pa uložiti u posao ili tako dalje. Znači, to je osnova svega je mentalitet lidera
koji kad vidi šta se dešava, vidi izazov, vidi neki problem u društvu, sve će staviti na liniju, sve će staviti na crtu i ide da riješi taj problem, da nešto stvori i rizikuje sve i dovodi partnere koji rješavaju. Sve današnje firme su uspjele zato što su tako ti osnivači rizikovali. Facebook, Google, Uber, Tesla, ovo ono. Svi su tu zato što je neko rizikovao. I zato oni sada su te kompanije vrijedne 100 milijardi, upošljavaju milione ljudi i rješavaju ogromne probleme zato što je neko leđa stavio, mozak, bio lider i rizikovao da bi se došlo do toga. Bez rizika ne možemo kod državu ni voditi. Znači, to je samo, zaboravimo mi sad banku i rizik. Šta je s ostalom ekonomijom i društvom? Jedna od osnovnih faktora ekonomije generalno, pogotovo bankarstva, su kamate. O islamu kamatama znamo gotovo svi kakav stav ima po pitanju toga. Zaista rigorozne su kvalifikacije koje Allah dželešanu u Kur'anu spominje kad je u pitanju kamata. Mene zanima ovaj poslovni dio. Zbog čega su kamate u poslovnom smislu opasne i zbog čega su pogubne za poslovanje i za ekonomiju? Znači, kada vidimo kamata, kao kamata, šta znači kamata? Kamata je jedan jako širok pojam. Nešto što se da studirati dugo, naširoko. Međutim, ako uzmemo jednostavnu kamata, to je novac za novac. Kada neko razmjenjuje novac sa više novca. U islamu, kada nekome je dao novac, to se smatra kao dobro djelo. Nekome treba novac, evo ti 100 maraka, evo ti 10.000 ili tako dalje. I onda ne kao milostinja, kao sadaka, već kao... Kao milostinja, isto tako, mislim sadaka. Jer kad nekome damo to, mi imamo nagradu, sevap za to. I onda vraćamo samo isti. Znači, kontekst, islam vidi da je to humanitarna akcija, a ne komercijalna. Tako da islam ekonomiju razdvaja na dvije stvari. Jedno je humanitarna djela i neće da islam vidi kroz to profit. Islam hoće da vidi profit kroz komercijalnu radnju. A komercijalna radnja znači da pare moraju postati nešto što je korisno, neki stvarni proizvod, neka usluga i onda se na tržištu prodaju za profit neki. Tako da islam dozvoljava profit kroz komercijalno poslovanje. Kroz poslovanje. E sada, šta se desilo ovdje u svijetu je da smo mi uzeli nešto što je humanitarno i komercijalizovali smo ga. Međutim, islam hoće da humanitarno bude vamo, komercijalno da bude vamo. Zarađuju pare samo ako neku vrijednost direktno spojiš sa svojim radom i poslovanjem i tako dalje i to kad prodaš nije ti problem zarađivati. Konkretan primjer. Čovjek zaradio radeći raznorazne stvari u životu 50-100 hiljada maraka. Stavio ih na banku. Na neki način dao banci ovlasti tako što ih je oročio da ona posluje s njima. Na kraju banka mu vraća određeni profit od toga, to smatramo kamatom. Zavisi šta radimo. Znači, gledamo sada on kad dadne banci te pare, zašto je dao pare? Da li je dao banci i ugovor među njima je novac za novac ili je dao te pare da se te pare uloži od nešto što je stvarno. I s tim banka postane kao menadžer novca. Kao da imamo neku, recimo, firmu i ti sad kad kupiš dionice postaneš vlasnik dionica. Jel? I onda dobivaš profit od poslovanja te firme, proporcionalno koliko si vlasnik. Isto tako kada stavimo recimo pare u banku, zavisi šta banka radi. Da li je banka, što bi mi zvali to mudarib, menadžer financija koje kasnije stavlja u posao, pravi posao i onda mi proporcionalno dobivamo profit od tog stvarnog posla. Ne novac za novac, već novac za poslovanje te kompanije, proizvoda. Na primjer, banka napravi objekat ili nešto i dobiva neki profit, poljoprivredni fond ili neki real estate ili nešto tako. Znači, gledamo šta novac postaje i odakle meni dolazi profit. Znači, to je osnova. Da li novac dolazi iz prodaje novca kao novca ili novac dolazi tako što se pretvorio nešto stvarno što samo proizvodi profit od sebe. Međutim, generalno gledajući, znači, mi kad te pare stavimo na banku, mi više nemamo nikakvog dodira šta banka radi s tim i apsolutno ne podnosimo nikakav vid rizika, osim da propadne banka. Znači, moramo vidjeti detalje. Znači, sad čovjek investitor i ima neki fond tamo, ima neka kompanija i mi sad investiramo. Evo, uložimo $1 milion u neki fond. Taj fond šta će raditi?
Moramo da vidimo šta će taj fond raditi u naše ime, kao agent za nas. Znači, to se zove pasivno investiranje, gdje mi dadnemo neko i taj neko u naše ime. Recimo, mi imamo nekoga, 2 brata, ja njemu dadnem pare, evo ti 1.000.000 maraka, ti radi posao. I dijelimo popola. Šta si god napravio, znači on pravi ove lampe i prodaje ih. Odakle moj dolazi profit? Od prodaje lampi, od stvarnog rizika, stvarnog rada, stvarne neke koristi koje ljudi imaju i onda moj profit je šta? Moj profit nije novac za novac, već novac od stvarnog posla. To mi hoćemo da imamo. Da novac se poveže sa ljudima koji imaju ideje i da zajednički rad, novac i ideja stvori uslugu i nešto stvarno u društvu. Ali opet se vraćamo na to zašto to nekome treba. Evo ovaj način poslovanja, mi svi koji nešto želimo da uradimo, ako možemo neki posao prebaciti na drugoga, a pritom da ne izgubimo ništa, zašto da to ne uradimo? U ovom kontekstu, kad neko oroči sredstva u banci i baš njega briga šta će banka s tim novcem raditi, znači, jednostavno u praktičnom smislu... U praktičnom smislu, ako bi svi tako radili, moramo se pitati kakav sistem pravimo. Ako svi sada hoćemo da pravimo novac, čisto tako, dao sam nekome, oročio sam i ne znam šta se tamo dešava. Znači, ne znamo kakva je vrijednost se stvorila iz tog novca. Samo mi hoćemo nazad. Znači, mi se tada odvajamo od stvarne ekonomije. Mi hoćemo da mi dobijemo novac bez obzira šta se dešava. Kad bi svi tako radili i svi očekivali, ko bi onda proizvodio? Onda bi pojedinačno imali korist, ali ko društvo uljenili bi se. Očekivanja bi spustili. Novac bi išao samo gdje je sigurno. Ništa ne bi nikad niko rizikovao. Ako bi jedini to bio način. I stvorio bi se problem u društvu. Takav što bi ljeno se poslovalo. Ne bi niko ništa rizikovao. Ako ti sad samo dodneš u banku i 5% dobijaš i svi to radi, onda ne bi ja nikad, ti imaš ideju da stvoriš novi Google, novi Facebook, ali rizik. A ja ću reći, neću ja njega financirati, ta dobra ideja, nego ću vamo staviti pare. Ko je izgubio? Društvo. Jer ti sutra mogu napraviti giganta koji je $1 milijardu vrijedan, koji će zaposliti 10.000 ljudi ovdje u Sarajevu. Gledajmo, neću da spominjem određene države u Bliskom istoku, recimo kao Izrael, rizikovali su sve i sada 10%, 20% svih para u svijetu ide u Izrael zato što su tamo svi poslovi, sve moguće se izmišlja tamo. Zato što imaju u društvu mentalitet da rizikuju. I svi su poduzetnici, samo se tako postoji. U stvari danas svaka kompanija najjača na svijetu nije došla na to mjesto zato što su posuđivali pare, već zato što je neko investirao i dijelio rizik. Nema kompanije koja se na kamatu finansira na tom nivou. Kad uspiju, onda imaju kolateral pa im daju. Ali u tom ranim fazama i srednjim i dalje, svaka najjača danas kompanija se i dalje finansira, što kažu equity, davanjem direktno i uzimanjem rizika i rizikovanjem. Ko će nekome danas dati 100.000 maraka ovdje u Bosni i Hercegovini, bilo gdje u svijetu, tek tako da on investira? Svaki dan se daju te pare. Svaki dan novi fond dolazi. Zašto? Milione takvih fondova. Samo ukucajte startup funding, venture funding, angel investors i tako dalje. Svaki dan, non stop. Evo, prošle sedmice u Dubaju fond napravljen, Falcon Network, koji finansira do $500.000. Ali poenta je, ljudi misle, imam ideju gdje je novac da slijedi me. Ne, mora se ideja dokazati, iskristalisati, nešto se mora vidjeti i doće pare same. Ljudi imaju fondove po 100.000.000 i on zna, uložit ću, i upravo zato što je shvatio rizik kako ide. I on kaže, uzet ću sada 30 projekata i u svaki ću uložiti 1.000.000. U svaki ću 1.000.000 uložiti. I 29 će propast, dovoljno mi je jedan da obrnem pare, da pokrije sve troškove da zaradim. Evo Netflix je primjer. Kad je počeo, htjeli su da prodaju ga za $50 miliona. Oni su počeli one filmove stavljati i dijeliti kroz net. 50 miliona, oni blockbusteru htjeli. Ja slijedio sa vlasnikom koji je u stvari osnivačem. Kaže, blockbuster nam je dao 50, mi htjeli prodati za 50 miliona. Blockbuster nije htio da uloži.
Sad je Netflix 150 milijardi dolara vrijedan, veći od Disneya. Znači, sve kompanije... To je jedna platforma koja projicira, odnosno koja pušta na neki način filmove. Imate sada samo fondove koji traže gdje da se investira. Samo traže gdje da se investira te nove kompanije i da se uzme. Znači, to je fenomen, to se stalno dešava, ali mora se dokazati ideja. Nešto se mora imati da se vidi opipljivo. Vratimo se malo na malog čovjeka. Obični čovjek koji želi danas da kupi kuću, stan, auto, da finansira školovanje svoga djeteta, susreće se sa izazovom kredita koji mu se nudi u raznim bankama. Između ostalog i u bankama koje za sebe kažu da posluju po islamskim principima. Banke koje posluju pod navodnicima po islamskim principima za kamatu kažu da je to neka dobitna marža ili ne znam nija kako već se to ukoli. Kako danas izbjeći kredit na ove najjednostavnije potrebe čovjeka ovdje u Bosni i Hercegovini? Znači, prije svega da se vratim na te marže i tako dalje. Ljudi često brkaju neke puno pojma, sad to je čitava emisija. Naprimjer, dođe čovjek, vidi jedna banka, druga banka, 5%. I on vidi onaj postotak, 5% i kaže ovo je kamata, ovo je kamata. Ne znajući da postotak je samo matematički simbol. Zekijat je 2,5%. Sad zato što je posto, jer znači da je kamata. Uz nasljednom pravu nasljeđuje toliko posto. U poslovnom pravu partner ima toliko posto. Tako da je postotak je u svemu. Postotak se pojavljuje u svemu matematički. Šta je nama interes? Od čega je taj postotak? Od kojeg vrste poslovanja? Čovjek izgubi težinu u postocima. Dobije težinu u postocima. Je li to kamata? Sad dobio neko 10% težine. Znači, ljudi brkaju pojmove. Kako ovdje da dođemo do auta, do svega toga, ako nemamo para? Pa kako ćemo doći? Znači, ili ćemo ići negdje gdje neko postoji u skladu sa našim uvjerenjima, a osnova toga svega da bi priuštili to je prije toga svega dubinska je da moramo da radimo na svojoj karijeri, da razvijamo karijeru. Ako ne mogu priuštiti, ne mogu ovo, ne mogu, banka mi ne da, ili ovaj, ili onaj. Ne samo sad imamo li islamsku banku, ne. Prije toga, da li ja radim sve do sebi da imam bolju karijeru, bolji posao, da li se obrazujem, da li radim, da li sam fokusiran, da li sam predan, da li ispunjavam svoje obaveze. Znači, mi se moramo fokusirati ono da radimo što je do nas. Kada smo u situaciji radimo i možemo i u skladu sa našim primanjima i tako dalje, dođemo u situaciju da kupimo kuću, onda gledamo. Neke fetve dozvoljavaju kupi kuću prvu na kamatu, ovo ono. To su nekad neke fetve koje su davno izdate, koje su gledale na određene teške situacije, teške ekonomske prilike, ne može se ovo ono. Ja mislim da danas većinom skoro svaka država ima neki način da se islamski finansira. Tako da je, recimo, ako govorimo specifično u Bosni, imamo sada, sad, ako neko, ja često vidim ljudi odu u konvencionalnu banku i prvi su da kažu ma sve je to isto. Ali ne dolazi on zato što ne mogu priuštiti ili što je ovo malo skuplje, ovo malo, mislim, nego često ljudi odu u tu banku i onda se pravdaju, meni ovako dođu. Kaže, ma sve je to meni isto, ne vidim razlike. Da bi eto, opravdali se što sam tamo. Pa dobro, i ovo ako je malo skuplje ili tako dalje, mislim, svak po sebi sudi šta mu je skuplje, šta da radi. Ali ja kažem da je halal meso sad malo skuplje ovdje na tržištu i da imamo sad halal meso i ne halal. Da li bi ga sada, zato što je malo skuplje, ovo ne bi više kupovali, nego bi našli neke fetve, razmišljanja. Mislim, ne samo sada svaka čast BBI banci, možda i su, ja kažem, trebamo mi i konkurenciju napraviti. Trebamo svugdje imati. Ja sam na šerijatskom odboru, recimo, institucije u Australiji koja je $1 milijardu financirala tih kuća. Ja njima kažem, iako sam na odboru, ja volim da imamo konkurenciju, da vas drži malo, da onaj dođe. Ne valja samo 1, 2 institucije, 3, 10 nek ima. Imamo potrebu. Ne možemo sve obsluživati. Znači, dobro je da se radi, da se uči, da se pomaže, da se radi, da se ima konkurencija, da se napreduje. Ali ne bih volio da se stvori da se normalizuje, eto tako, nemamo, skuplje je ovo, hajmo sad u konvencionalno. Mislim da to nije dobro nikako.
Vrlo kratko, molim vas, možemo li u 2 minute reći nekoliko riječi o ovim takozvanim novim parama poput Bitcoina ili ne znam nija slični tim. Kakva je njihova perspektiva? Šta je tu u stvari? Bitcoin je elektronski novac koji je nastao više kao iz ljutnje prema sadašnjom nepovjerenju, prema sadašnjem finansijskom sistemu. 10 godina u jeku finansijske prošle krize u Americi. Taj Satoshi je stvorio papir kako da na neki način povjerenje u institucije rasporedi među ljudima okolo. Međutim, u samoj implementaciji sistema, koda i načina i centralizovanja oko određenih igrača u tom polju, ta ideja nikad nije zaživjela. Ljudi se nikada nisu uspjeli koristiti, odnosno moglo se trgovati s tim parama i kupiti, posjed, doći, tako dalje. Međutim, ljudima nikad nije potreban bio taj novac da kupe stvarne stvari. Ti sada možeš sa karticom kupiti, možeš tekst poruku poslati da kupiš, imaš aplikacije. Nigdje ti ne treba takva vrsta novca, jer je sav novac već digitalni uglavnom. Ne treba ti za neku specifičnu uslugu. Međutim, i dalje postoji nepovjerenje prema sistemu, mada je ovaj novac nije zaživio. I da bi zaživio ima fundamentalne, ima probleme koje su identifikovani. A jedan od glavnih problema Bitcoina zbog tog decentralizovanog načina rada je da finale plaćanja je dugo traje da se sigurnost poveća. Znači, kad ja pošaljem, pošto se zasniva na decentralizovanom sistemu, mora čitava sistem da potvrdi primanje. U kompleksnom radu financija, pogotovo na većem nivou, ako taj period ide dugo traje i nema tog finala i taj sama tehnologija blockchain se ima koje kakve načini gdje se može većina tih korisnika manipulisati, čak i poništiti, vratiti transakcije kao što je Cornell univerzitet pokazao i tako dalje, dolazimo u situaciju gdje imamo nesigurnost u sam proizvod. I danas vidimo da imamo 2000 takvih valuta skoro koje su izgubili između 70 i 90% svoje vrijednosti. Tako da ne vidim zastupljenost, vidim zastupljenost u drugim tehnologijama koje puno se bolje razvijaju, brže i imaju veću perspektivu. Izgleda da nam treba puno više vremena za ove jako interesantne životne teme, ali nadamo se nekom drugom prilikom. Vama hvala za ovaj razgovor i nadamo se da ćemo se neka sresti drugom prilikom također da podijelimo neka nova iskustva. Hvala vama i vašim gledalcima. Sve najbolje. Selam alejkum. Evo, poštovani gledalci, ja sam siguran da ćete nešto iz ovog današnjeg razgovora uzeti sebi za neku korist, odnosno nešto što ste čuli možda neko prvi put, neko malo više puta. Nastojali smo da neke pojmove razjasnimo. Složit ćete se da je ovo zaista kompleksna tema za one koji se ne bave ekonomijom i kojima, tako reći, pare nisu drage, a nema takvih, ali koji ne razmišljaju o tome da jednostavno ovo su jako bitne teme za sve nas i nadamo se da ćemo ih, ako Bog da, u životu praktikovati u skladu sa principima naše časne vjere. Vama hvala na pažnji, a do idućeg susreta ostanite nam sretni, zadovoljni i veseli. Assalamu alaikum.